Whaatalo whātu I le nei au auli I tala whau I mea tupu I New Zealand nei. Sili atu I le tasi le miliona Tala, lao whainga o ni mea alofa tupe whaapolokiki sa whaamawina I le tono New Zealand, talu mai le tausanga I lua awhi lua sifuru lua. O le tele o ia mea alofa po o fua I tupe, sa whaia e tangata iai o lātou sotanga ma kaumpani mwhaalapo tonga, o lo tarasanga ina ia vave o na whaamau nia mai ele malo, ia lātou wāti na e te tele o lo fia whaia. Mai le luas fulu tolo o tarasanga o pasia I lalo le whainga lea e whaanatinati ai, ma whaamawevave le pasia o tarasanga. E fitu ia tarasanga e whesota ai ma tangata ma whaalapo tonga, ia sao lātou whaia ni mea lofa po o ni fōa ai tupe whaapolokiki, e pei ona ta ua I se lipoti e le walesi whaasara laua New Zealand. Ua manino ai lea whaasara launga, o mea alofa tupe la tau mai nei e au fiai, ia le whaase lau afe tā la, lea sa fōa I atu mō le partia le National, a e wha le partia le New Zealand First, I le tausanga na te nei, lua afe lua se fulu lima. O ia mea alofa sa whaia e tangata iai so tanga mani tālo sanga, mō le fia vaveo na maua o ni whaamauninga mō lātu wāti nae o lo fia whaatino. O le pātia le leiba sa o lātu maua se mea alofa e walu afe ono se lau luas fulu tala mō lea lava I tu a inga o wha moe moe. Ai pe ona silu fia o le whainga wha vaia le malo e pāsia wha nati aini tāro sanga mō ni ati na e te tele fia whaia. O se vaenga leo le molienga I le vao le National, ma le New Zealand First, o lo o ngā lulue whaatasi ai, I le tonu o le whainga malo so whaatasi. O le whaai au pito maulunga sa whaia le tausanga teluai, o le se leni le se lau afe tā la, mai I le li I swa whaia Sir Rod Drury, mo le partia le National. O le neita mali o se whai pisi nisi longa I mea tau te konolosi, mai a fia tele lati na e ta ua o le Coronay Village Project. E so soa tu iai I le mea lofa e valu se fulu afe tā la, mai I le whaalapo tonga o le Carter Group, lea fo isa tu inatu mo le partia le National. O lea company tele e tonu a lātou tālu sanga, sa mana nao ina ia vaveo na pasia e le malo, ai tasi lea ua pasia I le taimi nei. Ai e se fulma le valu, lea wha I uisi fo ai ma mea alofa tupe wha pe nei, na whaia I le lua afe luas fulu lima la vaia, mai tangata ma kaumpani, o lo ta lia a lātou tālu sanga, mo le fia pasia wha anatinati e le malo. O nei mea alofa e a mata atu I le lima afe tā la, e o I le tolu se fulma le valu afe tā la. Whailo mai e le li whaia onga le Universite o Vitoria ia Max Rashbrook, o mea alofa ma fōa I wha pe nei, o na o le fia maua vave o le whaatangana, e whaatino ai se ati nae, e le ngata ina masalomia ai le wha maoni, ai te le lava le a whaina ai o mea tau upu whai o malo. E ta haufi le li profesa le nei, e te le la whaina o le whaatuatuanga o tangata I mata upu tau I upu whai o malo. Ai mai se, o le whaia o ni mea lofa wha nei e nisi tangata mō pāti po wahenga wha upu whai, ai muri ane, whai e I lātou ia ni whai unga, e manui ai I lātou na au mai ai, ia fōa ai tau tūpe. O le tūla whono o loo I nei e New Zealand, e le fete na ai le whaia o ni mea lofa wha nei, mō pāti ma wahenga wha upu whai o malo. Ai, e fete na ai, pe a whai ave sao se ai tu a inga o mea lofa I se minsta o le kapeneta. Ua lipotia mai le si tia maulunga o lea whainga o tangata ua whaonga ina pāsi e whe malanga iai I le aitele o Aukilani. Whailo mai e le pulenga o wala whela o inga Aukilani. Ua o atu lea whai o tangata ua whaonga ina pāsi I se a whainga mawae talu mai le taimi o le whaama I COVID se fuluiva. Mai ua masalomia a tonu o stasio mafuanga au tū o le taunga tā leo le pensini ma le swa uta vale I le nei vai taimi.
O whaamaunga mo le masino mati ma a perilo le tausanga nei o ilo ai le matua to o tele na wao tangata wanga ia tu e whaanga ia au na ngā pāsi i le tonu o au ki lani. Whaalia mai hoi whapea o le masino mati e masani lava o se masina e pisi mo vevesi ai fe malanga inga ese i le tonu o au ki lani e le ngata o pāsese masani tangata whainga ruenga ai o le taimi fo ilea e hae whaatasi ai aonga whapea mai universite. O mati o le tausaka nei lea ua whaamauin ai se matati e whau i lea whainga o pāsese o pāsia au ki lani na o ai i le fitu ma le awha miliona le awha ingo malanga ese i le tonu o le Super City o au ki lani. Ua tele ia vaenga utu ua umau na whailo mai e le malo i nai vaea so ia ua mawai atu nei e tu sai o lana tala whaatatau autu o le tupe lea o le atau au ina atu i le parlemene i le stofi. O le asonga fua le fo ina whailo mo i aistasi o fuafuanga le malo e whaapitoa lea mo la au fai bisnisi e mawhaiai una whaieni alatu ai tā lafu e male tului e vesoa swani ai i ni suinga o la tau mana onga tau le malo si anga. O le fuafuanga lo au fie le talo le tupe e sui ai ma le tu la fono e wha malo si ai kompani ma le ati na e o le kesi e tu ina maini wha amtalanga ato toa e tu sai o le supply atoa ma le mana omia o ia au nanga i le lumana ai. O le polkalame mo le whaia o ai tā lafu ma wha au ngā tupe kompani ma pisnisi mo le wha moe o le a lango ina le malo le valu 10% o ai tā lafu nei mai fo le tupe ina ia mawhaiai o na pau i lalo le tului i se fua e se fulu 5% ai mai se kompani ia o le a sui i le tise po isi a wala tau le malo si anga ia la tu fuanga i le lumana ai. Whailo mai le minsta tupe ia Nicola Willis e tu sa ma le fast full valu miliona Tala ia se vai ngā tupe whaanganga ua fuafua le malo mo ni whaale tonu e ono tūlei mai ma awa no ai ma Tala mai la whaingai o atu i le tasi te si lua piliona Tala mo ni whaau ngā tupe e mana o mia e le au whai pisnisi mo lea wha moe. O le tau o le suau wha pele pensini ato maisi tūlanga tau le malo si anga ua ave neima mata opu e lona wha i le wha tūlanga na o mata opu o lo popole ma mawha ia i langona ma manatu o le au palota o New Zealand i le taimi nei. Ai tūle mai o le pātia le leiba e manatu ia le tunu e au pito i sili o nanga wha i le sa ilio se fofo mo lea wha afi tauli. O le suenga le whala tonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor na iloa ai o le leiba i le pātia au pito anga wha i le pūlea ma le whaafoina leo la whainga e fitu o ni whaafita auli onga e se fulu o lo ofeanga i neima New Zealand e au fiai le tau o le suau umo le pensini. O le taunu unga o le suenga o manatu o se whaale tonu ma tautia lea ma le mamafa mo le whainga malo le na o le whaamata upu e manatu le au palota e le leiai i la tau. O lo tu mau peo na maulunga le tūlanga langoina o le leiba e iwa la whai o ta upu o lo nume la tasi ai mai la whai ngai lua se fulu e whatusa lea i le wha mo le pātia le national lea o lo teita ia le whai ngā malo. E tolus fulfitu tau sanga le soifua le taule lea ua tau fia nei e leo o masalumia o ie le whalavelave na maliwai se tangata i le whale o se ainga i le Somerville Street i Dunedin i le Paulus Foreile. Ua whaia leo mōrianga o le whaisio di tangata e whaasanga i le nei i ai o lo tau fia le wha i lo mai whala waitele o lona ingoa i le teimi nei. Na tu lai o ia i luma o le whaamsinonga maulunga i Dunedin i le tai au le songa fua ai le i whaamawina sana whaamtalanga te epe i ona mōrianga. Whai ungo le vai aso lea sa whai iai suenga le leo i le whale na tupuai lea whale velave, whai lo mo iai le li sa tini si nia ia Dylan Ross, e le ai seisi tangata o sa ilia le leo e tu sai o lea whale velave.
I le whaamasinoga maulunga i au ki lani, to a whātangata o se au ainga saina, ua amata ai neilo lātou whaamasinoga, i mōrianga leo leo e whaasanga ia i lātou, ona o le maliwai o se tina mai saina, le ana maualo na tino maliu wa fifini tanga pepo e ila, ma tawhita whea i le Sami i le Gulf Harbour. O le nei whaalawelawe na ali mai le masino mati le tausanga i lua o lua wha, ina ua maua le tangata whaiwhaiwa e ngoa ia Paul Middleton, ia le tino maliu o le nei tina o ta whea i le Sami, ma longo ina i loa leo leo. O le teimi nei, o lea ua maua i suesuenga leo leo, o le ingoa o le tina ua maliu o Shiulai Wang, fitu se fulu tausanga o le soifua o mai saina. Ua i loa hoi na taunu mai o ia i New Zealand nei, i le lua awhe luas fultolu, ai maua ua maliu ia mati o le lua awhe luas fulfaa. O tangata to wha iu o moli ai lea wha alwe lave, o se au a inga saina, e no nofo ma wha mautu i au ki lani. To o se fululua la wha i o wha tonu po sui o le jury, ua filifilia mo le nei wha amsinonga, e to ono ali i to ono fo i ta mai tai. Wha alia le wha amsino la o whea ngai ma le nei ma ta aupu, a tonu e le wā o le wha ma le ono vai aso le umi, o le a wha ngā solo ai le a wha amsinonga. Ua whailo mai e le minsta wa onga ia Erica Stanford, le filifilia leo stasi na aveo mua minsta i se whai ngā maloa le Labour, e aveo masui o le komiti whaufautua i mata aupu tau awa onga mō tangata Māori. O ia lea o le Leo Calvin Davis, sa umia ni to whinga sini o le kabineta i se whai ngā maloa lata mai nei le Labour. Ta ua le minsta wa onga, o Davis o se tangata e lango malosi i pōl ka lame whaale awa onga, ai mai se le ati na e o tangata Māori, mai o ia o se teitai e whaatua i na maamana ia e ona tangata, mai na ia umia ni to whinga sinia i le tonu o le kabineta i aso ua mawai. Ua talia alo ia e wawasa manai o Winston Peters, le ofi atu le li o Walter Nash, e avea masuita waola na pati o le New Zealand First i le palota tele o lo loma nei a Novema. O le asonga fua le asa wha ilo ai whala o i tele Nash, i alona wha moe, o le ato wā i le palota i a Novema, mo le tofi whai pule o le tumalo Napier, o se suita wā o le pati a le New Zealand First. O le neita mali i si le fia le leie le au palota i lea vaenga o New Zealand, o nei tolu no fo inga so o tu lai mai ai o ia o le whaipule mo le pātia le Labour, mai sa vea i fo i maminsta o le kabineta. O le tausanga i lua awhi luas fultolu le ana wha malo loa i o ia o mai ona to whinga wha minsta e le pāle mia sa ia i le teimi o Chris Hipkins, ona o se mata opu sa awhi ai tu la fono e pūlea ma wha afoi na i ngā ruenga le kabineta, le cabinet manual. Whailo mai lai wawasa mana i Winston Peters, tai leo le New Zealand First, o Walter Nash, o se tangata e tele ni tō mai manianga waa o lo o iai, mai mautinoa, e toi avea fo i o ia ma minsta pe awhai, e toi a awhia le New Zealand First i seisi whai ngā malo fau e tūla i mai a New Zealand. E tā alonga, kirikiti whaale wao maloa le tūpau ta mai tai, ua manu malo engelani le la series o ta'alonga pupu'u ta iluas fulu ova ma le White Ferns a New Zealand. Na ta tāmu mua New Zealand na o le valu se fulu o lato ai na maua o na tuli ai lea engelani e tolu pe ai maua ia ai i lona se fulu ma le whao ova. Ua manu malo ai la engelani le series e lua o lato malo i le tasi a le White Ferns. Ua sauni nei lale au kirikiti le nei atamaita i New Zealand, mo le amatanga o le taamirisanga o le ipo le lololangi i ta'alonga ia T20, o le latu ta'alonga muamua o le taamirisanga o le aso se fulufitu o Iuni, lea o le ata aloai male au a Sri Lanka. Whaaiunga lea o telefou.